Sanibonani sizwe samabhinca iSouth Africa yonke iphelele nibingelelwa nguBhincakazi inkosi yokazi umgqelazi wamajongo ngengezo. Sizwe esimnyama ngomunye wabesifazana ohlukumezekile emotional and physical ngihlukunyezwa ngulo mlisa engimbeke khona la. Odume kakhulu ngengezo uSanele wakwaDzanibe owaziwa ngelegcokama elihle. Umuntu ebeyi role model kimi ngibukela kuyena ngimethemba ngingazi ukuthi kusasa angangenza lokho angenze kona. USanele Dzanibe akuyona lento asitshengisa yona kwi-social media. Lo mlisa ungiqole izumbulu zemali engicela ukuzidalula ku-live engizobe ngiwenza kusasa ntambamba. Akagcinanga lapho uthe mase ngibonile ukuthi uphila yiphi impilo ungishayele ukungibulala konke lokho ngicela ukukuthula kusasa ku-live ntambamba. Ngiyacela kumongameli wamabhinca ubaba ungizwe mchunu ngathi angangenelela kulolu daba ngoba libhlungu kakhulu namabhinca wonke phelele ngiyabonga. Ngithi ngiwaqambelane amanga ngoSanele Dzanibe. Unani lezobangela ukuthi ngize ngigijime ngize ku-social media ngoba ngumlungu mina kuyena ehlezi lapha nje uyazi ukuthi ngumlungu wakhe. USanele Dzanibe bekuyi role model yami ngikholelwa kuyena kakhulu. Bengamcabangeli ngisasho namanje. Ungiqole izumbulu zemali konke lokho ngizokudalula ngo-7 PM ku-live. Ujwayele ukwenza ulungelo eSanele Dzanibe. Screenshota yonke inkulumo esasikhuluma. If ever ngukolodo 15,000 wena u15,000 uhlule ukondla uma wakho. Uma wakho uhlule ukondla uma wakho ungafuni ngikhiphe indaba wena. Ungafuni nje ngikhiphe indaba. Letha imali yami Sanele Dzanibe. Ngihlezi nawe phansi ngakuncenga ngathi buyisela imali yami kimi. Okungokwami makubuyele kimi mawuhluleka lokho thengisa konke okuthenge ngemali yami ungilethele imali yami sizokohlukana kahle ngokuthula ngoba into engiyifuna kuwena imali yami. Wakhetha ukwenzani? Wakhetha ukugugumba nemali yami. Ubuthuleleni mangaba ngikukoloda? If ever ngikukoloda i15,000 ubuthuleleni? Ubuthuleleni? Ngikoloda imali zezitokfela ubuthuleleni? Sanele Dzanibe ulive kulapha engiyakhona ngigodla ofakazi.